Allahu Akbar Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina Jonathan na bipagi TV2 na di public ayaliya Nripa umae di umae na wimi yisala binti talibe ben shashale zamlika hede oyi kulu kabagala abale wani lan wuha pabu wali basale mamura nduma konko kansura mbijan kasuri so dimi pala nkalaya no makadum bichura wali basale mamura Mamina di doctor wali jabnya yang kuliah kan shiri Isha kan zasa kan gari Nduma yule puni nduma yule puni oyule puni oyule puni nama konko kede ya Allah ya Kudus ya Rahman benanga zake ya Allah ya Wadud ya Allah boru kamduma mana pa onduma halate paga shamma Mabiya usura na baza kele yele kamza sapamo mokoko Anjim kura Minyude akanam dama atam be shawe be ashabata na kanaba Kami tenu kura Sima witam watira Aranyene mporo mama hanina ngogala Akatema Shambaza sabjani Nintarambala Mula kama yanyala dumana wane ya Allah ya Kudus ya Rahman benanga zati ya Allah ya Wadud ya Allah boru kamduma Ya tutuma na wuni Akunko kati jamda Akunko kati suhura Na malati yala titi Tituma tala shalkam Njuma jalla panti Sayulum bonda tamda Njuma nyini nyabangda Nyala namda Petatama namda Bahaku bable Nyala bukata kurule Mpalasa akuro dirle Dizo apuma tuma nutumle Jayine jinga debanu Dezasa man napole La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah God is greater than evil Allah Papa dogore shini nikero konaso Papa mu arziki Oh ya Allah ka ji muna tushen duniya lahira ya Allah ka ji muna tushen duniya lahira ya Allah ka ji muna tushen duniya ka ji muna tushen ya Allah ya Kudus ya Rahman benanga zati ya